Mu kwezi kwa 11 umwaka ushize wa 2022 nibwo Abashinwa batatu bari baragiye mu isanzure mu cyogajuru cyiswe Shenzhou 15. Bari baragiye muri misiyo yo kubaka icyiswe China Space Station. Bamazeyo amezi 6 mu kirere, ubwo bagarutse amahoro ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2023. Nyuma yuko bagarutse ari bazima, basimbuwe n'abandi batatu barimo n'umusivili bagezeyo ngo nabo babasimbure. Abashinwa bagarutse ku isi ni inzobere mu by'isanzure ndetse n'ibyogajuru. Aba harimo Fei Junlong, Deng Xingming na Zhang Lu. Ishusho y'icyogajuru barimo nk'uko mubireba murakibona ku ifoto. Iki cyogajuru cyaguye mu majyaruguru yo mu Bushinwa ahitwa Aina Mongolia, hasanzwe hakorerwa ibijyanye n'ubushakashatsi mu by'isanzure. Itangazamakuru ryo mu Bushinwa ryashyize hanze amashusho ubwo izo nzobere ubwo zamaraga kugera ku isi zasanganijwe abaganga bo mu gusuzuma uko ubuzima bwabo buhagaze, ndetse nibo batangaje ko ubuzima bw'abo bantu batatu bumeze neza nta kibazo bafite. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu nibwo Jing Haipeng, Zhou Yangzhou na Guin Haichao basimbuye aba bari bamaze amezi 6 mu kirere. Nabo bajyanwe n'icyogajuru cyiswe Shenzhou 16 gusimbura abo bari bamazeyo amezi 6. Ubushinwa bukomeje gukora ubushakashatsi bwo mu isanzure, aho bwamenyemo akayabo kenshi k'amadolari menshi cyane, amamiliyari n'amamiliyaride mu kugera ikirenge mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya mu bijyanye n'isanzure n'ibyogajuru. Bitarenze mu mwaka 2030 nibwo igihugu cy'Ubushinwa cyo ku mugabane wa Aziya giteganya kuzaba cyohereje abantu ku kwezi. Ubu bushakashatsi bwakozwe mu kirere bw'Ubushinwa buje mu gihe hashyushye icyiswe Asian Space Race riri hagati y'Ubushinwa, Ubuyapani na Korea. Niba utarakanda subscriber, kanda subscriber.